mere tam. Ma pot peti ma mere duodi. Look dogi, bite chan. Yes. Welcome again to our YouTube channel, Ben Promotion. Kama kahari wakili entertainment John. Ni amatini watikila wema ache. We do before we go far. Welcome manen komen. But yet in Ben Promotion YouTube. After my dad. Kinying waluwe nga. Well-known music. Well-known music kita yang luwe ngekede eno. Nying me peni kong waluwe nga. Lúc sau thì nhưng mấy bé này cũng hết để cho em luôn bố ghé đây mới là nhưng mấy bé này cũng nhưng quan sao rồi nghe sao vậy sao vậy mà channel well-known music em chỉ là quê mà chơi mà phụ nghiêu chơi quê mà nó anh quê rồi là quê mà channel liền well-known đi quê chơi quê lúc sau này quê mà là quê cái anh là quê để quê mấy cái cho lại đồng nhớ kiểu quê yêu của cái gì mà quê yêu của cái reggae cái dance rồi cái gì mà quê là ấy cho anh this time quê mà nhiều cái là chuyện đấy cái này là kubu traditional channel and again watch it traditional folk song mungkin bagi watch kayak punya original composer kita mau watch it Machado in well-known music. Immature ke jangan mature. Yes, actually, we are mature. We are mature. Apa yang mereka koma? Di studio. No, kong lu kimalu ke? We malah we bikin long. Menyuri, you are original composer. Yes, I'm original composer. Mana kini no merona we ni komen. Kong ni romo kwanya na temu manak. Yes, temu ini. Yes, como é tipo mane well-known music more inspiring in the music industry music ana be tekna we mo pa por we be mich bete la we mo ma wa onyo mi no dan kani la we choli mo enero la bol bi bor wachi kali ki mo mi do the best chala we no lo ever we ma ngo mi ba ti na we ama we mà là cái Joseph Bosmoti, Joseph yang mandi, lu we mấy nó đần của là ama là cái actually, so ama là tụi nó nằm chọn là đi, mình mới we đi chung nhá, actually là cái gọi là kubu, yang ama là we cái này Bosmoti, cái yang mandi, oh dia before one sampling we banyak kita yang macam ni. Wamir ko chanyo a cappella pa we mo gikan ki we ma mai we before ini cara ni we ni went to we mo pun baca ni ana bel we ma pa producers we me kamoi ken mana ni chết được nhà chọn một producers we yang chết mai actually mấy chiều mo pun baca mà bộ we I think we mà nó beach we beach for now chắc là your beach các wakere rome album bichero album romo abiche yes kidu album abiche ikin we ma che la gin no moyo mu i tutwale no tie ma kin we ni we ngi rom sampling kada second mana we ke tie ma ro sampling inyo we ma ni ma ka we put be lo me ngai tan ma put be ti ma kai lu di look dogi ma put be wa jo mere tam ma put be ti ma mere duodi look dogi bite chan we gino me ke impact gino me ke put be ti ma me ke lu di aja ti mo gino ke lo mo look dogi bite be ha right Look, Jogi is a dancehall song. Yes. Producer Ben Simon. Kado we manyel ma em furi chilo ana graduation we nyakira sample ele ketu work ele.
awachini pe chok jonya tieni kenyino biri ke mati potko the way ma be ti potko biri no well no music na machimo bebe live on screen ke kenyo un mati wa ke we upo we subscribing or liking pian mau ya wa foyo bye bye Bye. Next time.